dore nguwo generale wa FDLR rwose, inyuma ye ngo hari kapiteni. Nkuko mukomeje kugenda mubibona ku mashusho, ngira ngo mwabibonye uwo generali uyu nguyu Gakwerere aho yaramaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, aho M23 yari maze kumushyikiriza ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda ku mupaka wa Rubavu uhuza u Rwanda na Kongo. Inzego z'umutekano zakiriye generali Ezekiel Gakwerere alias Sibostani alias Julius Makoko. Uyu Gakwerere muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yari umuyobozi wungirije w'ishuri rya gisirikare rya EOC i Butare, akaba yarashinzwe ubutasi, ibikorwa ndetse no guhugura. Hari hashize amasaha abanyamakuru barimo na Mukwaya Olivier uhagarariye Umuseke i Rubavu bategereje uyu murwanyi n'abandi bari kumwe nawe yayoboraga muri FDLR. Ku isaha ya saa 6:20 nibwo yinjiye mu Rwanda, ariko mbere hari habanje igikorwa cyo gusaka ibikapu bye. Ngira ngo mwagiye mubibona ku mashusho agiye atandukanye nakomeje kugenda mbereka mbere y'ino nkuru, aho bari gusaka ibikapu bye ndetse nabo bari kumwe. Umutwe wa M23 ukaba wamushyikirije u Rwanda ari kumwe n'abandi barwanyi ba FDLR harimo Majoro Ndayambaje Gilbert ndetse na bagenzi babo 12. ubwo bose hamwe bari abantu 14 nkuko nakomeje kugenda mbibabwira mu nkuru yacu yatambutse. Amakuru avuga ko hari generali wo muri FDLR ndetse na zimwe mu ngabo bafatiwe muri mpiri mu mirwano na M23 aho barwanaga ku ruhande rw'ingabo za Kongo. FARDC yatangiye kuvugwa ku mugoroba wo kuwa gatanu, cyakora ntabwo izina rye ryari ryakagiye ahagaragara. Ndetse andi makuru yerekeranye cyangwa se andi makuru arebana n'uyu generali Gakwerere akaba yari Brigadier General Gakwerere Ezekiel uzwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani Julius Makoko cyangwa Sibostani. Yari umunyabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politike. Akaba uyu generali cyangwa se Brigadier General Gakwerere Ezekiel uzwi kuri ayo mazina yandi Sibomana Stani Julius Makoko cyangwa se Sibostani, akaba yabwiye itangazamakuru ko yavukiye mu cyahoze ari Kigali ngari Ishyorongi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gakwerere yari afite ipeti rya liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya basi su ofisiye cyangwa ESO Butare, aho yizerwaga cyane na kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Ibi bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu hatandukanye muri Butare. Amakuru avuga ko Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rozari Gicanda tariki ya 20 Mata 1994, ndetse baza kuba bamwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye perefegitura ya Bitare. Uyu muri kukomeza kugenda mubona ku ifoto wambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'idarapo mu ijosi rya Kongo ndetse n'ingofero y'umukara. Nkuko muri gukomeza kugenda mubibona ku mashusho yanyu cyangwa se ku mafoto yanyu no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bagerageje kugenda bamukoraho inkuru zigiye zitandukanye ubwo yageraga hano ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo. Uyu Brigadier General cyangwa se uyu
uyu generali Gakwerere bikaba byavuzwe ko ari buhita ashyikirizwa urukiko kugira ngo akurikiranweho ibi byaha aregwa byo kwica, byo kuba yaragize uruhare mu kwica uyu Gicanda, Rosalie Gicanda, ngira ngo yari umwamikazi. Uyu Gakwerere akaba ashinjwa icyaha cyo kumwica ndetse akaza no kuba akurikiranywe urupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wari uyoboye perefegitura ya Butare. Uyu rero Gakwerere ndetse n'abagenzi be biravugwa ko uyu Gakwerere araza guhita ashyikirizwa urukiko kugira ngo akomeze gukurikiranwaho ibi byaha, ndetse n'aba bandi nihataza kugira undi nawe ugaragaraho ibindi byaha ngo aze kuba yajyana n'uyu Gakwerere, baraza kuza kuba bajya mu kigo gishinzwe igoro cyangwa se kugira ngo bigishwe ndetse babe basubizwa mu buzima busanzwe. Nk'uko nakomeje rero kugenda mbibabwira mu nkuru zacu zigiye zitambuka, uyu Gakwerere ubwo yagezwaga ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, ngira ngo itangazamakuru byagiye bibikoraho inkuru zigiye zitandukanye, ndetse bakaba banagaragaje ko bakiriwe, bo ubwabo bakaba bari kugenda babyivugira ko bakiriwe neza, aho bamwe muri aba barwanyi bagiye bavuga ko ubwo barwanaga na Kongo cyangwa se ubwo barwanaga na M23 bari babizi neza ko nibagera mu Rwanda bazakirwa nabi, ariko batunguwe no kubona bakirwa neza. Ngira ngo mwakomeje kugenda mwumva amajwi y'aba ngaba bagiye batandukanye, ndetse ko bakiri n'abana n'urubyiruko. Mu by'ukuri abavugaga ko FDLR ari abantu bamaze gusaza, ngira ngo mwagiye mubona ko ari urubyiruko, ari abana bakiri batoya ku myaka 20 n'ingahe, munsi y'imyaka 30 rwose, bakaba bari muri FDLR. Ariko bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bitungura abantu benshi, aho bari kugenda bibaza ukuntu umuntu w'imyaka 20 n'ingahe ajya mu gisirikare ndetse akaba yakora ibikorwa nk'ibi bya kinyamaswa byo kwica abantu. Ibyo rero ni ibintu turakomeza kugenda tubibagezaho, tunareba koko nimba M23 nk'uko yakomeje kugenda ibivuga, nimba koko iraza gushyikiriza abandi banyamahanga cyangwa se iraza kugira abandi bantu icyura ngwize kuza kuba yabageza ku mupaka w'u Rwanda nk'uko yakomeje kugenda ibyiyemeza. Ariko ngira ngo mu minsi ishize mwabonye ko yacyuye abacancuro ikabasubiza iwabo, ndetse n'uyu nguyu Gakwerere ikaba imugejeje mu gihugu cy'u Rwanda. Ese hari abandi banyarwanda bashobora kuza kuba bakiri mu gihugu cya Kongo baza kuza kuba bagezwa mu gihugu cy'u Rwanda? Ni amakuru yandi tutaramenya, cyangwa se ni ibindi bintu dutegereje kuza kuba twamenya. Ariko uko turakomeza kugenda tubona andi makuru menshi, turaza kugumya tugende tuyabagezaho update cyangwa se umunota ku wundi. Nta kindi biri bugusabe rero uretse gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona izindi nkuru. Reka mbe mbashimiye cyane rero, ndakomeza